Mātou te vi ia lava oilo mātou te mai le ni fiafi le tuol te mai le alo ma le nganga pa ia. Mātou whafte iatu ono le yaso mātango fie lo mātou tua. Whapopo ina fo yaso lo mātou ola mwhai ono mātou haulia mai le teimi o lo mātou Port Kalami. Amata mai lava fo ili tai au si o mai le nei fiafi. Malu mai le fiafi le tua o mātou mori mawina. Matau tia o ngā luenga mamana. Le ola ma le manuia o le malosi e mai se foi o le malamalama sa mātou whenga iai, whe au mga luenga. Telo mea alofa ma mea ese sa mātou whaunga ina le ni aso. Te tai mai ei mātou le nei pō le atua le manuia. Mātou te whafte i atu o elo mātou te mā. Ia vi ia lava oe ma ia whapaleina oe le vi inga e whapavau. Mātou whafte i atu le atua o no lau whao le tanga ala ia Jesu Keriso. Avtei o mātou maua ili wha moe moe ola. Mātou maua ai le manuia o umona e sauni e pione e o ina i mātou la upu. Leo mwhai e fōna mātou whapenei li e fiafia wau mātou loa. E lei lava se mea e whalea o ngā ina e lau fio. Olo mātou tau ti ngāma me uma mātou te whaia. E leo se mea whalea o ngā ina lea. A wawe ele taui mau whamnianga e taui ai mātou pe a umale nei o langa. A mātou au na mga lulu e pē whai alo whina ngalo. Ai mai sola mātou ola e tusa o lau upu na ea o ai mātou. Whaftai le tua. I le avanoa le sa tauro. Mātou mau le whao le tanga le tua. Mātou mau ai le tua. O le nei ola mātango fie ma le ola fie o mātou maua ma le mautinoa. Ei ai lo mātou wha moe moe o whatari mai. Vi ia ai o Jesu lo mātou li, lo mātou whaola, whaftai fo ia nganga pa ia i lau ngā luenga. O lo leo leo ma tausi ma taitai, a meiso lo so soani ai mātou i mea umalava. Whaftai ona o le soifua o te ngata Samoa, whai fora mātou mawal nei fiafi mātango fia wa e taitai mai ei mātou i lo lava fia le mū. Talo ina ia fio mai lava oe nganga pa ia e amateina me uma le amatu whaia. Si eo o lava ina whai wina le nei pō. A ia fo ia tupele vi inga ia atoe a mail whatau wa ia e mātou. Ia vi ia oe lo mātou li Jesu. Ia vi ia lava oe lo mātou te mā. Ia vi ia fo ima oe le nganga pa ia i lo so sani. Whaptei tele ono Jesu o mātou te talo tuai. Ameni. Ia whatalo whatfo ni fiafi lau whasausaunga Samoa. Pa ia fo imalima malo si o tātua tunu o tupu mai e o le tātua tunu o Samoa. Tātua mafuta fo ni fiafi i le manuia. Whatalo whatu i au na le tua mau tau masiofu i so stovini. Le ngata fo i lea ia whatalo whatu na i o tātua tu a sinsina mātua mātutua o te mamatina. Alo tāpo i mai. A wāla ngā luenga le ngata o lau whaitau langa. Ia ngā luenga fo i alu whaiva i eitama whanau o Samoa i le aso ma le aso. A talo whai a te utau, whamunui atu le tua i a te utau. Ia me se fo o le tātou Port Kalami le ni fiafi. Ia i le nganga o le tua e whamala mlama atu i a te utau. Ia le tāua o le tātou mta upu fo le ni fiafi vi ia le tua. Whatalo whatu i nisi o lo maua ma le tātou mawhtanga le fiafi tonu o mauta ngase tonu o whalipui a le ngata whailea i o tonu o whalwhai ngā luenga pa ia malo le tunu o lo ngā lulu e le nei pō tiu te mawhaiva e whenga iai masani pe ona masani iai whatalo whai a te utau ia ngā leile atua mai ia le saunga le mua le atua le nei pō whenga i whai tiu te mga luenga ia o whai na mai a te i atu lo utou soi fua mstatu wola na i o tātou ainga ma le saunga le mū, na i ai pēr le tua. A ta alofa i le mamalu le tunu o lo penao na ia, tala whaauto i le neis lalolangi o lo tātou ola msoi fuai, lalolangi o na o sailinga fo i o manuia, meiso manuia mo na i o tātou ainga mwhanau. A ta alofa i a te utau. O whelava se atunu o lo e mafuta mai e fo le nei pofa, ta alofa atu mo le ngang whaaloalo o swafo i sul tātou li. Molo tātou whaola. Patalofa i nisi fo i ainga, wō
mai masani so se tasi lava foi o malanga mai tono nei ai tele o kilani e nei foi vai teimi o soifuanga ona o ni whalawalawe le ngata foi leo ni maafutanga ia le ngata foi lea ia o whelo inga a inga ia ma me pe ona masani ai o le whiasia sia i o tātou foi o asiasi mai tonu foi o kilani nei pa ta lofa whaptua ia tautou e le swafo Yesu. Atalo fatu i se tasi o steimi momo fol nei fta e whaafonga mai el tātou por klamel nei el nei fiafi o tutu le Upega ile Loloto fata alofa ia toe mai whamanuia le tua ia toe tusol tātou maftanga. Ia ole tātou por klamel nei pia na masania sung futi tasi usum tu whafine o le tutu le Upega ile Loloto ma o la auto auna fol nei poni fonuti ia ole fo la tātou tala noa ma mafuta ala ile fionga pa ia le tua. Mai e fo tātou me ai whale nganga e so soani mo tātou sawalinga so soani a toi maa ufoi o tātou ola ma soifua il nei loro langi a maise ia o le tau mwhaina i e tau sia le tātou soifua whale nganga e ala i e fionga pa ia le tua whata alofa atu nei fiafi ia e so se tasi lava whailawa nei pol kalame tuli apu ono spaanga mamae o le nei pol kalame a whaio e whaafonga mai nei fiafi o tau ma sani on tātou mafuta mo le atu lava le nganga whaafitai o le whaifi au ia te o tau e tusa ma lo tau langolango ia ma lo tau tatalo ma tina atu nei au nanga so e vi ia le tua whaamanuia le tua ia te oe tusa o le tātou mafutanga fo le nei fiafi. Ia, se malia fo le tātou sa, pe ona fo lau fo le tātou sa wha le tausanga, ia ili wha moe ia o loo whapena ona solonga le lei mea uma, e uila foi, a whea lava nisi o nai o tātou ainga pele, ia e le wala aua le tua, e le tusai ma le malanga al mliu ma le oti, le iso i fuanga tātou te iei, ia o le nā, o le unga lava le nā, foi ui e foi nai o tātou ainga, ia i le whaamawhanawhananga le tua ia te utau, tusa e fwoi mataimi whaingtaa mese o leo paululi, whangai ma utau. Ia ai na paaftei tele lava, ia te utau usum tua whawhine le lii, ta mamatina, ia le lango mai le tātou por klame nei, pia na masani ai. Ia fifia lava au nātu mga lue so soani watu fo se motunga afa, ia o le tau mwhoi lava. E lo ia se ato toa po se loa uma o ni mea ia a o le tau whai lava ma le sa ili le tua so ni mai whao ngā fui o tātou o langa ma o tātou mea lofa pāptei le tua i whao ngā ina o tātou tangata whatau waa ma le vai ia e whao ngā ina e ave elona whina ngalo pe fo na ia ni o nanga ma le nei tau mwhainga ia o le tau mwhai lava o le tua o lo ia ili ato toa mea uma so ni tu foi ia te oe mai tātou uma. Whai fui le tāla whiangai nisi o vaenga e so ni tu ai tātou por klame e tu sai malau lava silfia ia. Whapasi mwhatatia i lunga lau ai ia e ave se vaenga le lei o tāla whiangai malau soi fuwa le nganga mao ngā tau sami ma ave ma oe ia anga le lei le tua whamanuia tele ia tātou uma tu sol tātou por klame vo le fiafi. Ia, olo tātou tal noa i nei vai teimi tā ua. Pe ona mawai atu ia pōpua ngā ono tātou li o Yesu Keriso. Mai se fo i leo o mai o le tala le lei o tātou whaamana tui na ala i lona tui tū. Manu malo mai le tunga mau. Ia, le tātou te la sia i anisio vaenga tā ua na tupu tonu. O le fase fulu aso, o le yo i le aso le asesione. O le fase fulu aso lea. Leo lo tātou whata waina mea na mawhai ona toe whaia i Yesu ia matoe ao matoe sa uno ai. E fiso soani atu lea i ona so, his disciples. E le ngato le wa apostolo, to sfulu malto tasi. Ia mamatatia le na wha atoina, ia ona so foi the disciples o ena ma ele tel tununga lima salau nisi na tu maulo la tu fatu tu sa ma fa mo le foi numero
o lo tāua le tusi a Paulo ia kalitia le awhainga o tangata na tu maulo la tu whatuatua i a Yesu Kiriso e tusa ai ma mena tutupu i le li whaola. O le lima selau lea na tu e whaali fo i a Yesu ia a o le io o le teimi e fio i whaile nganga pa ia pe a mawai lesi se fulu aso. Lea la tātou te talanoama o tātou, msalo le vai aso taluai, usom tua whawhine sa tātou talanoama i le tāu tele. Ia o le whailo inga lea Yesu, ma le auli ia nao e whangongota, pe teru, ia te lo na iei molo na uso ante lea, Ioane, te lo fui na iei ma Iakopo, na fui e tau ma iei Toma, ia po Tomasi, ai to fitu le au so sa iei le whaiva lean tātou tal no ai, leana, mai pe teru le alo to e whangota, muli atua i maise o li ia nai le matau pe lusu mal tasi, ia mao i lo whangongota, ia ana to e alu iei Yesu, matula i atu Yesu i le matawhanga, mawal au atu i tai i le uli ia len tātou tal no le tele o ni mea mātango fie, ni mea tāua na o au ina mai ai. O le la ua fo i mai le uli ia ma le lātou penga. Lātou penga le na mau ai ai se lau lima se fulu ma le tolu. Ia le sa iei se fisilia se tasi fo i o uso whaafonga le tātou porklame i le vaiaso lena te nei. Sa tātou talanoa ai ia ma u tāua toa i le numera le se lau lima se fulu ma le tolu. Ia, mai tāua fo i le tātou vavai e msalo le vai teimi o le mātou mawhitanga o le porklame ma le sunga ata vale, ia ma le sunga foto ina ia whasoa wa. Sa mātou tala noa i le mataupu lea, le mataupu lusu ma le tasi tusi ne Ioane, uti mantua msalo po le fitu tau sanga. Sa mātou tala noa i, sa au tā ua i fo la le numera le tā ua o le whai numera le o le salau lima sifulu ma le tolu. O le numero se lau lima sifuru ma le tolu, wai e so o se whai numera lava i tonu o le memele o le ngangana e peru. Ia po tusi hui wha e peru poli, tusi pa ia wha e peru. E iei le tā ua o mea ni i uma lava, e o fo i la i matei tusi. So se matei tusi lava. E iei lava ma se whai numera e wha pipi i au tawhai, wha tua i au tawhai. E lo ai le value po le tā ua, o le matei tusi le tasi. Ai whaongaina e tangata e Peru. Ia le alphabet order, ia po alphabeti po le whasolonga fo i o matei tusi te tasi le tātou o le A, E, I, O, U, ia a o le alphabeti whapretania o le A, B, C, D, E, F, G, se tau a le C, da. Whaongaina lai lantou, e pei fo lele o se system, o se whainga whafoinumera. A numbering system. Ina ia maua le winga ma le tāua. O menei o ingoa, ele ngata o ingoa tangata, o ingoa mea whaitino, o ingoa mea uma, mea ese le tāua te le tangata e Peru, so se mea. O lona winga, e tofu lava lale ma te tusi malona value. Tai pifo o ngana Roma. Ngana Roma, whapena fōringa ngana e leni. O tunu i sa sae ma tele le mele whataua valuation mo meo figures, mo meo numbers. I mean, mo meo o letters, mo meo ma te tusi. A su e la po le ase au whainga o se whainu mera o se ingoa o se tangata. Po se ingoa o se me whaitino fo ia. E whao popo whaatasi la le au whainga o whainu mera po o values o leta ia te tasi. Whao popo o mama te tusi te tasi o le ingoa atoa. Ia na maua ile o le winga o se whainu mera. Ia whai te inga la pe o le numera leo le tasi le matolu lea tātou te talanoina. O leo whainga leo se tu whatasinga o whainu mera. O le upu e Peru e tau o le Ani Elohim. I le Britania, I am God. O le Ani Elohim la, e iwa o na matei tusi. E iwa o na letters. Peila o le A,
Ia o le nu, o le a, o le nu, o le i, o le ei, o le alefa, o le alef nun yot. Mte tusi ngai tolu o le ani. Ia o le alefa la, le ei, le ani. Ia tasi lo na value. O le nun, ia po le nu, ia 5 lo na value. O le yot, ia 10 lo na value. Faasolo e ale lalo i le ingoa le tau o le ani Elohim. Ia po le whaaperetania, I am God. Ia po le Samoa foi, o au o le atua. O le sila vaenga o le upu, o le Elohim, o le ani le umuntatu, o le Elohim, o le upu e ave i le atua, o le nuinga o le ani, o le I am God, o le Elohim, o le atua. I am God, winga o le ani Elohim, o le Elohim la. Ia o le mte tusi mo o le eut, o le euta, ia e tasi fo ilo na mte tusi o lo na value, o le lamed po le al, ia 12 lo na value, fa penga fo ila le o po le vav, e ono lo na value, ia fa penga fo ila le h po le he, i ngane e peru, o e 5 lo na value, ia to e sau fo ila o le yacht, o le i, le ana mau le upu mua, na ele, 10 lo na value. Ia mala mate tusi mulu le upu lo Elohim, po le upu atua, i le fa e peru. Ia na e fa 10 lo na value, po le le, o le mem, le mem i le ngana e peru. A fa popo umala le value le ana o faita watuina. Ia upu, ia la fa ingo fa numera, a fa popo uma. Na maua ele o le fa numera o le tasi, 5, tolu. O luinga la, o le tasi 5 tolu, e ave ile suafa o le atua. I am who I am, or I am God. Ani Elohim, o le suafa leo le atua, leana tali mai ei le atua ia mose, o au lava lea, I am who I am, o au o le atua. I am God. A whali liulanga i le tāua tele o le upenga le awali ia na maua mai ei se lau 5 ma le tolu. Tango ai Yesu, tuu i ai le ano i a te tele ai ese tu ai ngā ia. I to tonu o le tosonga e tasi. O a le ata lea o le wha evangelia o le upenga ua maua mai ei a po tangata sa ona i le pongsa. O le ua maua mai le wha o le tanga le tua. O lona winga la, a tu whaatasi la le selenga lea i a po le wha evangelia lea. Ma le winga o le tāua tele o Yesu, ma lona toi fo'i mai o na so. O le o whai atu Yesu i le uli ia. O au o le ata li o le atua. O au fo'i o le atua. Not only I am the son of God, wal mea le fi na woi tangata e peru, tangata sa le telitonu ia Yesu, ele o ia se atari o le atua, ele o ia o se atua, le divinity side o Yesu. Le tāua la le whai numero lea. Whamai Yesu, o au, o le atua, o au fo'i, o le alo le atua. Ia po se whaonganga fo'i se tasi, I am God. A tuulanga i li tāua tele, o le tosonga o le upenga lea, ua maua mai. E tau mai e tātou se whiau le whai numero lea. O lo whape atu Yesu, o le wha o le tanga le atua, e le ngata o au o le atua, a o lau wha o le tanga, e mō tangata umalava langa e pule a le atua, i mea uma. The sovereignty of God is above all. Po le a le tangata whai mai o lai leanga, lai loka le whai pui pui, po le a le tua i ngā ia lai le langi, e pule le atua i le tangata na te convincina lona loto ina ua Samoa ma au mai le upenga. Ma au mai tutonu ina ia maua mai le malo le atua. A le ata, le si ata ma na ia le tatu te maua mai le whenumera lea. E pule le atua i mea uma. E pule le atua i lona malo. E pule le atua i lana wha o la tanga.
e pule le atua i le lalolangi uma. E pule fo i le atua i le tangata o le a ia au maia pe a whai e tusa malona Samoa. E au mai tu tonu o le malo. O le siale e mena fina ua i tangata nu ese ma tangata i utaia i le amatanga o e kalesia i le amatanga. I le centuri mua ma le luna lua e o mai lava le lona tolu. Sa fina ua tangata i utaia. E le ta tauna maia tangata nu ese tu tonu le kalesia. Aizea, langa ele lea. Because they are filthy. They do not deserve to be in the church. Famailauri, ele kaunga kongo le kalesia langa le wa maka le kalesia. A mata mama a fio mai kongo le kalesia kaunga ve mo mola tom tangata iutaia. La onga la apostolo Paulo nai ote atuai tangata e perum tangata nu esefo ilana tusi Roma. Ile fetawa i ma le feaina i ma fa mai se le taunga to tono lotu e fa mai se le taunga to wa fetusia i ma po ai se taunga to tono le lotu ngai kongo le kalesia ai le se lato e kalesia o le e kalesia Yesu le na tau ma fai koleni la ulia. Jesus was trying to transform and mold the life of this last 11 fa popo e ma te tia and became 12 again. Popo e ma Paulo, popo e ma le tele o so na o e whaile whingalo le tua. Tangata na te tonu ia Yesu, ina ua fio Yesu le langi. Le nā, le atoanga le nā, au e pule le tua. Whama Yesu, I am God. Right at the spot, e le mata whanganga maua mai ei, whama i whaikawaku, se lau lima se furu, ma le tonu le ai. Ala ua leva lai ata Yesu wa ele mala mai foi la ulia ai na ua fai atu Yesu i mena ye toya o toa i ma mena ye fatonu atu mana fisili ya petelu ma le telo mena toya o wa mala le leia ya la le ulia le finangalo o le tua ma le mele te mo fai Yesu tu inatu ya ila tu yo tolo o au ole keriso o au ole Mesia o au o lea tua, lea na te ina e o tau tangate i uteia. Ia a o le whaangaina Yesu o le tāhua o le whalea onga lea. E whaamanatu o tua i lau lia. Aua ne i o tau tau e misa. Aua ne i o tau wheupuai. Aua ne i o tau olo whaatustusa. Aua ne i o tau olo masarusalo. Yo fatu mawina le fatu tua ma le lote tele ma ia a walu. Ia lela tatu o tua ile vangal na. No to wole fatali le mana. So soani a te utau. E fai ai le ngā luenga. Na, ina ua mawaina la e so o Yesu la fa inga i le upenga le peon tatu tau. Se la rima sumotolo. Mo ia fai loa tua i ono so o le aso lea. O au o le atua. Ma o au fo i e pule i lau e kalesia lela au tau e fai. O au fo i e pule i māmoe uma matangata uma. E ese tangata o le au tau maua mai tu tonu le kalesia. Your catch will be great, even greater, when the time is going past. O le umi male. Ma mao le tau ngā luenga o le auto e whaima le umi o lo tau loa fo ilea. Le matau tia o le tele o tangata o le auto maua mai i tu tonu o le malo. Le na uma atu le au soo a o le lava e wha wau mai le aso le nei o mai le aso le nei. Le polo inga sili the great command, the great commission that Jesus has been entrusted to his disciples. Ina ia o e whai le finangalo, lona finangalo, malana tala lei. Amen. Ia, lea la ua uma ona, whai atu fesili e tolu o Yesu ia Petelu. Pe e te alofa mai a tau, len tatu whai ua i le vaso len te nei. Tali mai Petelu, yoi, sili atu Yesu, tali mai Petelu, yoi Yesu, ina iwana tau wita pe tau whali Petelu. Ai tolu afa ia tu Yesu. Mo mua fafanga ia utamai ma moe.
Feed my lambs. Silang tatu tau o lambs o te mai mā moe. It depends o lātou tina. Luinga tau ia Yesu tangata fou. Tangata vai tu tonu o le lotu. Ia ave ia ilau wha mua tātou leo mā moe. Ia fiso soani o lātou o langa. Ele kan te vole tali etu Yesu. Ia leo ia o mā moe mātutua la. Leo, lo luinga tausi. Tend my flock. To e whai atu hoi Yesu muli ia whawhanga i lau lafu mā moe. Tāua tele la, lepi wha tāua mai i le upu leo sumtu whawhin, le upu leo le love o le lofa. Tāua ia i, awa le winga atoa lama leo le, mea lea e tala noa tua Yesu ia pe telu ma leo li ia. Ma sili e tolu ia na whai Yesu ia pe telu. E te alofa mai a te. So the word love is an essence of the day, essence of that moment. Tā hua le upu alofa le teimi le nā. Aisea, sa fia mauti no le leia Yesu, pe teru le la alo whaiwhiau, tā hua fo mo tātou whaiwhiau. Pe teru le la alo whaiwhiau, pe teru le wa la watu ele ki o le malo, a mateino le ka le sia. Tā hua, sa fia mauti no a Yesu. Pe moni le alofa pe telu ia teia. Le atua. God. Agape love. Pe moni. Na visile tua Yesu, do you love me? That's agape. Do you love me? Godly love. I tell him, pe telu. Philos. Yes. Yo Yesu ki alofa ia oe. Ia leo muta atal noa na mea. Te fasili atu. After fasili muli loa Yesu. E te alofa mai atau. Lo fasili Yesu fa tolu. Alofa fa leuso. Do you love me? Te alofa mai a te. Ese la le tau ia masalo le tatu tau al po le te enable po yon tu atu. Ia alofa e fa o le agape o le philos ia le ngata foi le o le stoke ia male eros o lofa to inga alofa ia e fa I upu e leni ia no fa ia tu. Le tatu tau o le upu agape e demonstrate ele tua malitangata ele upu ole give ole upu akape ole lofa fa le tua ai fa to a toa le fi ole tua pe ole upu le to a toa. This word will only be completed if we respond to God's love by demonstrating our own love. Mai ua whapelava na fo ina mai ele tua lo na alo. Ioane tolu fai upe suma leono. Whapelava na alofa mai o le tua wa ia au mai a pa ua. He gave wa ia foa I mai. Amen. Foa I mai lona atali pele to tasi. He gave. That's agape love. Ai fe mai alvisile Yesu I se tasi on saunanga. Le ale mea matu o le tangata e tongi o lailo na ola. What shall a man give for his redemption? Ola ala lau tali nafsi. Pa wale tali uti tali e uia. Ele o mana umia ele tua sisi a mea. Ele o mana umia ele tua ntato tupe mo ntato langa mo ntato atamai po le asisi mea. Pa wale mea mana umia Yesu o lo soifua ma lo wola. Ave uma I le li. Le ale mea watu le tangata e tongi ola ilo na ola. Tongi ola means redeem. Lo na ola lenga redeem Yesu. Redemption. For his redemption. Pa wale me tali e tua ile favor. E watu ele favor e tua. Fo e tua ile alofa o le tua. Ele o sisi mea. O lo tato wa lo lofo ile tua. O le ave o tato wola ile tua. That's agape love. E atoa le alofa fa agape o le tua e tato. E fato a complete ile sile fanga le tua. Pe a alofa mai o ia. Mai maule alofa mai. E le koe alofa atul tangata ia te ia. Inge alofa mai le tua ai te tau na tali atu. Return the favor by giving my life and your life completely to the Lord. Ave umai whai eilo wola. Amen. Mafuanga nana ufatua ila upese lea a vatulo wola upese lo na lua te rei nisi o tō whaafonga a vatulo wola. Iao ngā mo oe. Amen.
e se la le taua. Ia, ma isi e tātou upo le filos, e whaatino le upo le share, tufa, tufa, pe o le kalesia mua na ua. Ulfia le nganga pa ia i te tonu o tangata mo lātou loto, mai ua tu tele a lātou mea. Wa mai mea au mau mea, wa manui ai au matitiwa te tonu o le kalesia mua. Aisa o le alofa wha le uso le filos. Pena foi la le stoke, ta tino le upu wha Britania o le provide po le saunia, provide. Lango le tama o le alofa wha tama na le stoke o le alofa wha matua i lato wha nau. Stoke lo nuinga o le provide a vatu o le tama na te tuua me ilunga o le laulau e ai elona ainga. He's the provider. Le winga ngā le upu tama, o ia le provider. O ia le provider mo lona ainga. Ia e wha pe fo ila le upo le eros. E wha tino ina pe wha taunuina le winga o le upu le ele intercourse ia po le vāole. Tane ma le fine po le tama ma le teine umon whai puipo. Aisa o le upu o le alofa wha le ulunga lii. Nala, alofa. Ta ua le alofa. Awa onga ta ua mo tātou whai au ai mise lava i la tau e sauni o e whaile ngā luenga le tua. Wha leo ma moe. Nga lue ma au na mo le tua. O le ale upu sili ta ua. I think I mentioned it last week. O le alofa, what we call the supreme love for God. E mana o mia e le whaifi au, e mese fo o le la sauni te alu te whaifi au. E mana o mia e le atua loa lofa atoa i a teia. So stangata e sauni e whaifi na ngalo le tua, e mana o mia le lofa atoa toa i le tua. Ai uilea, e te tau no tātou mātala. Ta whai mai wa e lofa i le tua mo tātou alo, lofa i le tua, wa mata lau ngā luenga, ma tau tia le whai loa loa lofa i le tua i lau ngā luenga. E wane i ngalo ia i tātou. O loo wha manatu mai e le tuspa ia i a tātou mātala, i lo tātou ulua i a lofa. Aisa, e le taimi e maua i le lofa. E le taimi e luese i le lofa. Love can disappear. Amen. Awa onga le a Ioane na tusia le tusia whalinga. Alo mau le whalinga. Upo Yesua na watu ya Ioane tusi lalo. Ai whamaia whalinga lono mata upo e lua lono whai upo e wha. Whamaia a ua owi loa se mea ya te oe. Ona ua e tu ua o lou mua i alofa. A le moni lo tātou alofa i le tua. E ma whai ona mau ese. Whai ona tualu ese mai a i tātou ona le moni. Na tātou au na le i le tua. A ua le mwhono tātou talia le fisili le na fisili e Yesu ia petelu. E te alofa mai a tau. Do you agape me? E te alofa muni a tau. Langa a e alofa moni a Yesu. Po afa inga tau la ngā ruenga. Po afa fitauli. No matter what, regardless of hardship and problem and circumstances, whatever comes into your way and my way, we will never give up. Tātou te le fiu, tātou te le la whai au penga, e tātou te whoi aisa, ina ua vaelua ina, loa lofa i le atua. Ma nei e whoi o ngā la apostolo Paulo, e winga lawa le whaataua ina, o le alofa i le atua. Amen. Wanana te o ai i le tusi ngā luenga lom tau po lusa furu fai po lusa fumalvalu e lusa fumaleiva. Fai fe au fo ia na toi tuli mai lava Paulo i lana malanga muli e toi fia maua mai se feilo inga male apostolo i me leto a le nu e tau a me leto. Fatu Paulo tatu feilo ai e na ele mfano to e latu e feso langa wala matia lo wala e tatu feilo ai e na feilo ai lo ina a o lo e apostolo Paulo
ia whai au i tonu o le Efeso. E te lo whainga iei whai au mai Kolose, manisi au Efeso na wha au tu iai. E le seminar lea, whamailu po Paulo, i whai au. O le nei, i nā tausia o tou i ati o tou, a toa ma le lafu ma moe umalava ua tō fiai o tou e le nganga pa ia, e whai ma leo leo. Whamai ia leo leo atu ile e ka le sia ale atua, ua whaatawina e ia i lona lava toto. A wa o au nei, whalongo i upo Paulo, upo pole o Paulo, i le lafu ma moe mai, i le fili ma manu fe ai, ma luko fe ai. Whamai upo Paulo whai ungo whai upu lea, e lusu maleiba. A wa o au nei, ua ou loa le nei mea, pe a ma vae o na o walu. Pe, siswa punga, a au te atu loma o walu, o woti. E o mai i ate o tou o luko sa wā, o e la tau te le whaasauina le lafu ma moe. Ma tau tia, a tau tala i upu whaatustusa, i ala apostolo i luko, e o mai ai le lafu ma moe. A o loo tau tala i a o onga se se. Upu la apostolo Paulo loo whaatatau i, e o mai luko, e o mai a o onga se se. Wrong doctrines will come, will appear, and they will challenge your faith. O le ala tau lui ina o tau loto mo tau whaatu tua o tau ie, o le tau tala Paulo i tangata whaife au, pe o au, ia malau sunga le whawhenga, inga ngā te whaafonga mai pe hawhai o oes whaife au, tā tau mo tātou ainga, te tā ua o le, ngā luenga le tua. Ia leo leo, mawhawhanga i le lafu mā moe upu ia. Ua tō fia ai o tō e lea nganga pa ia e whaima leo leo mā moe. Look after or shepherd and feed my sheep or my flock that the Holy Spirit appointed you to do. E se la le tāua, tolu characters pe tolu tangata tāua le tu tonu i upu ala apostolo Paulo, mai fo statu me tāua, mai sa tatu fai fiau, mo mua le nganga paia, lua o le leo leo mā moe, tolu o le mā moe. Amen. O le matawhai o i le nganga paia le whamei la apostolo Paulo i, tofia, appoint fai fiau, wingo o le nganga paia e appointinga tātou, tofia o tou, o le matawhai o e leo leo mā moe, whawhanga, matausi, feed, and look after, and tend. Tausi, le lafu mā moe. O le matawhai o le mā moe, o le sau i le pā mā moe, e ai le mea ai, lea ua sau nia e le leo leo mā moe. Nā. Mea nā tolo e tāua, tuu mā vai mai e la apostolo Paulo, tāua. Mo mua le nganga paia, ai sao le nganga paia na te tōwhia. E te tau ono tātou wāwai le nganga paia usum tō whawhini. Mea masalo tau tala noe le vai aso le la sau nei, whataua i le aso le Pentekoso. Amen. O le tāua i o le nganga paia o le tua. Efeso e whaalo no whai upo e tolu se fulu na i mei aua fo i tau te whaa ti ngā i le nganga pa ia o le atua. Whamai ua whaa mau whaa i lunga i nai fo i au tau se i o i le aso e whaa o le i nai. Amen. Ai tau tala i la apostolo Paulo e na tūlanga le tāua tele o le nganga pa ia o lo leo leo ina ma tau sia i tātou sia i le aso e whape nao nā fio mai ai Jesu ma ave i tātou tonu o le malo o lona malo le winga ngā upu ia i le aso e wha o le inai e leo le wha o le ina le teimi a mata ilo o langa kirisiana o le teimi o whai mai ai Jesu le au na lele i e ma le wha maoni ulu whale mai ai le fia o lo wali o le winga nao le wha o le ina le i eisa la fu i whai mai upo le Jesu i le matei o lusu ma le wha
Sa bol fai upo su fa por su lima na ye upo Yesu fa maia. O lo fai mai ye Yesu ina. Wana o le e tu mau se ia o i le ngata anga e fa o leina. Only those who abide till the end will be saved. Pauna o tangata e fa o leina pe fai atu Yesu ulu fale mai lo malo. O le mea tonu ala ngata au ole fa o leina monia. Mo ave tātou tonu glorify. Mo ave tātou tonu le tonu unga. E une ngalo ta ua foi le whanau fawina ma le whao leina po le save o tātou o langa. Mai le anga sala ma le matanga o le laulangi. A o le tonu unga e tā ua. Amen. Lo fatu foi le kale fatu foi Paulo le kale si Tesalonia mo Tesalonia lima fai po suma le iva aua tau te tineia le nganga pa ia o le tua. Ta ua i o ngā luenga le nganga pa ia stemi ta tala noa i whalau tele a. Ia le ta ua o ngā luenga le nganga pa ia. Ta ua o ngā luenga leo ma moe na tausi fafanga. Mai leo ma tausi winga va ai le lei o langa wha le nganga o lafu ma moe. Ona e tele luko. You got to be wise and be alert. Why? Because there are many fox. Tele luko fe ai o lo fe ai. Tele o onga se ia wo mai le lololangi. E ma fai ona fa se ai le ma moe o lo e te usia. Pe a vai le o ino le upo le tua. Nono winga. Ha o le upu ina ia lama le ia le lafu ma moe. Fafanga. O le upu o le fafanga le nao le lafu ma moe. Fafanga le lafu ma moe. Asu astanga te una silo na launga so o ia sa o lau susunga le fafenga inga isa o lou wala awina. Fafanga. Ma lou fale tua foi lua te ngā lue so of tau au ma lou fale tua. E mo moli le upu o le tua e fafanga fatasi. A oe o lau susunga le vai fiau. Tato. E tele I tua o le pule la. That pulpit is your pulpit. Ia wane I o tato wha vai ma wha pala la unga le upu. Awai. Pengo fie lava ona tato ia. La unga lau tia kono. La unga lau a whai fiau so swani. Ia. E ma whai fo na wha la unga na lau whai ngā luenga. Ai o le mata whai yoi le whai fiau. Fafanga le lafu ma moe. Le ngata e fafanga tausi, tend, ringa e tausi wha le nganga. E tausi fo le tino e ala I counseling, fautuanga ma mea oma. So e pa leni lava le tu wha le tino ma le tu wha le nganga. O le ngā luenga wha leo ma moe. Amen. Ma fau le salamo o tāwite lusu ma le tolu se salamo ma tengo fie. Amen. O Yehova o loo leo ma moe le lei o ia. E le aise mea o te mativa. Lono winga. E tau mai ia I tātou. O Yesu Keriso. O ia o le leo ma moe silisili. Le lei. Lona lofa wha maoni I lana lafu ma moe. Lena whai atu e a Peteru. Lena na o I Peteru. Ma so swani atu ina ia I loa e la uli ia. Le tāua te, ai maisa Peteru, le tāua tele, o le e kālesia, o le lafu ma moe, na o maliu ai, ma o whaatawina I lātou le tau. Lena whai atu ai la apostolo Paulo, len tātou whaalongo e whamaia Paulo I whaiwhi au ia. Whamaia o tau leo, ia te oe, upu ia Paulo I whaiwhi au, leo mua o ia te oe. Ona e leo ai lea ile lafu ma moe. Take heed of yourself first, and then take heed of the flock. E manei o whaapunga ngai sa waina. Whamai ia o tau leo ma tausi ile lafu ma moe. Na o whaatawina that I purchased them with my blood. Lena o whaitawina. Wa ona o whaatawina lau lafu ma moe I loo toto. Mena ese le tāua ia Yesu o lana lafu ma moe.
o lana lafu ma moe. Al ta ua foi o ngala apostolo Paulo. Wai, usom tu va fine o le ngaluenga. Fai fe auma mautou masiof. Ta ua ia o le mele fa mai Paulo i. Fa mai Paulo, take heed of yourself first, and then the flock. Mai fa sa moa. I o tou tausi mua ia te utou. La le winga o lamea. Le winga e tausi mua le fai fe au ia. I vaenga, every aspects of life, physically and spiritually, we have to look after ourselves first. Amen. Winga ngai la vea ina male, vai fa le leilo soifua malolo ina, fai fe au. Amen. Vai fa le lei. Tele fai fe au la iti, ia ua mali liu ona o le le, vai fa le lei o le soifua. Vai fa le lei, vai le tau sami. To anga e faile exercise, ia, na, whakau se au ka polo e alu savari ka whaanua le vai aso, oh, ka le manei o na exercise. Yeah, it's up to you. But look after yourself. Take heed of yourself. Ringa le ngā te li tū whalengang. Leo oe mai whaaso songa ma mai lei ale luko le saue whaapa u tātou. Ai leo fo'i lo nganga ma lo soifua whalenganga. Ai leo fo'i I lo health, I lo tino. Ia ala po akele fo'i. Ia wasela. Wala unga sela ia. O la le mea la maua le lafu mamoe pe a whai sela la ia leo mamoe u kaule waule manga wa. E o miana tātou la unga le upo le tua pe a tātou malo losi. Whaatata la fonga a e sele tā ua o le nei mea. Ai wha leo tātou soifua il tino. A pe nā fu ia uia, tu whai atu ia toe, ai wha pe nā fu ia uia. A ufia la unga umi ma whaile fina ngano le tua. Tauna o wa aia le. Tempo lea, le tino. Mena e mai Paulo, wa ai mo mua utou. Ono utou wa aia lea o le lafu ma moe. Ai le whapea la e wha le tā waina e Paulo lafu ma moe. A le tā ua ia Paulo ma Yesu o leo ma moe. Langa a malo losi leo ma moe le tino ma le ngang. O malo losi fo ile whanga ina o le lafu ma moe ma leo. Ma ai fia. Ia, ale na. Ale mea laval na e. E se le tā ua I tele o le ngā luenga tātou leo ma moe. O le tā pena o le upu. Tā pena le lei le upu e whanga ai le lafu ma moe a Yesu. Whanga. Ia, tātou ma moe. E fo le tātou ma tā whaioi. E leo le ki ngā inga o le leo ma moe e tā pena le mea ai moe. Ai te le fia sau e ai. Ringa o lau ma tā whaioi. To anga mai le pā ma moe. To anga mai le loto. Sau le loto a. Matali me o sau nia le vau mua o sau nia le lei. E le leo ma moe. Wai. Telefo o isi. Tinga inga se whaifea o tā pena le upu. E whawhanga ai lo soifua wha le nganga. Ia ai te le fia sau le loto. Wai fia nofo e whailau huka ma mata le tā longa ma le ase meua. Ia ai wai le sau e le loto. E lua excuses o te whatangana ea uia I le mene o le mamoe e le sau le loto. Ai se alanga I tā ua tele lau tā penganga I le vai aso atoa mo le upu. Ai tati fia vai atu I ata mamoe. O la e mi ngoi umamai lalo I kongo le pā. Ai lua excuses o le mai tinga ina. E leo le wha mai. Nanga o le wha mai lenga o tā ua. E lua mai ngai ai. O le mai, wha mai o le tino. To e wha mai le nganga. Luinga ele o ato o toa umanga me lua. Ai a malosi le loto ma le malosi le whātua tua. O le mengi o le wha mai. E si I mai ianga I o le whaifi au. O le whaifi au o le au nā le tua. E whaisi se talo. A malosi ai fo ilo whātua tua pe a talo fo le whaifi au. A e malo lo ma tupu se vāvenga. Ai lo wha mai e ia. Ia. Na. Male ngā luenga. E inisi o whanau e.
o lātou atiute, ma o lātou sifi, tu mau o ngā luenga. Ia langa e tausi ei a inga me tā ua tele fo le nā vaenga. Pāua ia o vaenga. Ia ai le tauri ai, ia ni mea tā ua atu tupu i tu tonu, ai ngel teimi ua. I se mea o tupu i po sesi o tamaiti e tau ngā vele whale mai, ngai whao ngā ele mā fau. E sila fia lea ele atua, lo ua lofa ma lo what, e te whatua tua, a leo whailau ngā luenga. Whai ua vai atua ti ngā ina. Toi ngā mea whapena. A le tele o lesi ngasu, oka. O i kangu mia asi whai au le tele o sisi o ma whaangoi pe pelo. Ia ma tala e ma moli atu si whai au, talo whai si whai au. Pe wharanga e sele tā ua tele. Te lola e whai mailitu spai, whai mai wala o ngā paulo. Respect and honor your leader. Ngai whai mai isi lo minga, your leader whai mai isi lo minga. Whai mai NIV, your spiritual father. O lo tamā whaale nganga. Ai sa nau ile leo mā moe, whangalana lafu mā moe. Ile vau le lei. Ina ia te ale mā moe maile. Pepe po le lai titi, a ia tupu, ma ia matua, ia malosi. Amen. Vea ma tangata matua. Tangata e matua. Ma whao ngā ina lona soifua, mō le ngā ruenga le tua. For the kingdom of God. Te ulia ngai e lea o onga whai a paula mo molko nito lona ma tau pui toru, lona whai upu, tau pui toru. Whai upu mo mua e o atu lava leo. Po le whanga i le lima na e tautala i paula whamai. O tama me mea i a keriso. Whamai e, mo leo ngāre sua susu i a te utau. A ua, o mea ano e te tau nao ngā i a te utau. Aisa, pe a fua le leva o no utau. Ia i tu tonu le pāma moe. Nai te utala i la apostolo. Whamai e le te tau e leo toe au ngāni ni onga vai a te utau po ni mea. Hape nā fwoi le mua pe te rolo na mta upo e lua, no fai upo e lua. Whamai e whapei o tama mea babies. Baby Christians. Whamai e whapei o tama mea whaato a whana nau mai. Newborn babies. Whamai la ia lea, ia whapei nā le nau o tau i le sua susu e le suia. Whamai Paulo, o le upu ina ia tutupu ai o tau. Whamai nau ia i le upu. Toanga e alu lotu. Tau sami le mea ai wa umana sau nia mata pena e le whaife au. O le leo mā moe. Mo i tātou. Ia, talona tātou se ele titi e sela ia male. Leo tātou o mai le whai upo sifuru ma le valu. Ngā i le lua sifuru ma le lima. Su ma le valu nai whamai i su. Le la ua umale. The breakfast lenga whailungan ma tāwhanga. La ua. Ele mena tupu i ele i tāpe la uli ia. Whalonga le whai upo su ma le valu. Mai Yesu ia petelu. E moni o te whai atu i atu oe. Ua e fusi oe ina ua e taule lea. Ina e taule lea. Ma e whea luai i mea na e loto iai. A e pe a eto e ina. E te whaaloa loa u lima. E fusi fo i atu oe e setasi. E ave fo i oe le mea e te le loto iai. Sumaliva. Uia whetale atu lea upu e whai loa tuai le winga o lona oti. E vivi e tuai o ia i le atua. Ua whetale atu lea mea, o na whapea atu lea o ia i a teia. Ia e muli mai i a tea. O launga lea na filmato lotu. Launga whapea. Ia vi ia le tua i o tātou i unga. Something like that. Glorify God with our ending. E se si whapunga. Ia vi ia le tua i lo tātou oti. A e oti, ia vi ia i le tua. A oti foi.
ia vi ia le tua i lo maliu ma lo woti ai sa le me tonu ale o le fa mai Yesu ia petelu lai concert lai ia al popolenga o Yesu ia petelu mo fai mai ia petelu se e muli mai a tau se fa statala o le winga le ole o le mele o fai atu Yesu i le fai unga le fai po suma leiva ia e muli mai ia tau na a o levis fai atu Yesu ia petelu e fai atu fape e moni o te fai atu ia te oe ua e fusi oe ina o e tau le lea fia wha amanu maina le winga o le ta ua upu ia lea ua valo ia atu e Yesu le itu ai ngā oti talo fai a petelu o le a oti ai petelu i le teimi oti ai e matoli o le teimi oti ai petelu o le teimi na ua o na fai e petelu le ngā luenga lea e fina ngalo i ai Yesu o lea wha vai le kalesia a mata le kalesia a o lea ua vavalo Yesu le mea o le a o i ai petelu malona i tu ai ngā oti o le a oti ai mai e moni o te whai atu i atu oe ua e fusi oe ina o e tau le lea it means mai Yesu i a petelu o le nae te sa o loto i le teimi le nei o le nae mawhai o na e whaia le mea e te loto i ai le ringa lupu ngā fusi mwhai ona e tango lava o ia no noa lo ofu gird your own comment you can gird your own comment and you can go wherever you like teimi o le sa o loto aisa o le teimi o lea e li amataina le ngā luenga pe telu mo le amataina o le kalesia pe a uma le nganga pa ia le aso le pentikoso le afio i fo le nganga pa ia malo Yesu e te pule a oi lau me fai le teimi a tele i muli mai e te au mawhai ala o ngā luenga ai pe a e toea ina it means o lewa e sedo i tonu o le ministry po le ngā luenga o le a o vala a wina ai oe o le a e iai ma e matua ai wa e toi ina o le a avea o se tangata o le a tu a toa lou soifua matua wha le nganga i la o ngā luenga e le whaingofi e wha sa tauroina mea umalava i le whainga o la o ngā luenga e wha longo la i upo Yesu ai a e toe ina e te wha loa lo lima na le wingo ia upu o le ngana wha roma i le wha o ngā ina o upu ia so se teimi e ta ua i le mea lea o le spreading of hands ringa e wha pea ta tala wha pea lima o le ale wingo le mea lea wha sa tauro fa mai ave o e se tangata ai tele loto i ai e wha loa o lima ai le ngata foi lea e wha loa o lima amen e le ngata e wha loa o lima ai fusia fo i a te oe e se tasi o inga lewa ele ko esa oloko e fusi oe pe ngo foi atu kai mia esa oloto ka ngo e ngo ngolo ofu pida ai a o ina tu uma oe le tala ingo lo fina ngalo ma fa tu lo fa vai o kalesia ele fa ngo fi tele o luko fe ai tele o manu fe ai tele o le ino sia ma le ita o tangata mga ai fasioti oe for my sake honor wow mai e fusia fo ia oe e se tasi whalongo i upu e ave fo i oe i le mea e te le loto i ai lale wingon la mea e ave oe wha sa tauro a e te le loto i ai ma ole wha taulanga ina le nā
o le vala awina o le tangata mo lau ngā luenga. E le whaingofie. Ia, maka mai la. E mataulia foi la Peteru. O Peteru. Na whaasa tauruina e Roma. Ai whaau ilunga. Whaau ilunga vai. E whiololo le whaasa tauro Yesu. Na whaatu whaalelei ma. Whaatu whapea. Whaatau tau lo Yesu lunga sa tauro. Tutu i o na aoma o na vai malo. Tutu i longa i tu aenga. Ngau sao ilunga le ao Yesu. But poor Peter. They crucified him upside down. Whaasa taulo e Roma. Maole unga leo Peteru. Lea na vavalo e lona li i whaola. Ona wailoa Yesu. O le atu uma ma whaasa tauro uma ma whaataulanga ina. Whaataulanga ina o uma le ola o Peteru. Mo lana wheau po lana ngā luenga. Silfia Yesu mea uma o le atu tupu i tangata uma e maise la. The key man, Peter. E ave o e sai o e ma ave o e whaatau tau ma, whaasa taulo. E le o seoti le lei, o seoti matau tia. Ia mau tātou loa, na vifo e lalo Petelu to e tipi malaulu, seitu lau. E le tangata lava le to tasi o Nero, na ia tipia foi le ulu o Paulo. Apostolo Paulo. Tangata mio leanga lava le ingo i a Nero. Amen. Lea sa ia whaia nei mea leanga. I le apostolo. Peteru ai whapea foi ia Paulo. E wafo lana i ngalo ia i tātou usum tō whawhini. O le au apostolo uma. Na oti male tile umala tau ono le whatoe ina i le tala le lei. They grew within and get grey. Wauru si ngā ai ma ua. Meka o le tangata wa alu. Alu ai oti ai. Oti ai. Yes, tamo tō masi le antatu tala noa i le vai ason tēnei. Polo aso atu e untua. Ta tui mai ta whana i furu au i inkia. Amen. Ia o ante lea na oti ai kupito. E se oti matua leanga fo ia. O isio au soon fioti mai i Afrika. Fioti solo mai nuu ese. Ona o le fina ngalo le atua. Ai te ilola oti o tamaia. Na vi i aile atua. Aisa, a lefa mai Yesu. Lefa mai Yesu ia Petelu. Petelu e. Uia fetele atu e upu e whailoa atu ai le winga o lona oti e vivii atu ai o ia i le atua. Alfa Samoa ngai pi fodinga mai o ngai faisina mala ititi alfa Samoa but el tuspo i fa Britania on ai sa wel fa punga. And then your death will glorify God. Mai au lo oti. O le avi i ai le atua. I lo oti. O le vesili la. O le vesili foi le na vesili ana na file mato foi e kalisia. I le matau pune. Fa mata e vi ia le atua i lo maliu. Pe au ina e maliu. A oti foi. O se oti e vi ia ai le atua. O lea e tau tala i le mamole tangata lue. Tahua i le oti langa lue mo Yesu. I le mafofau se li kai apo se sia mea e tahua i le oti. No retirement in the ministry of Jesus.
ngā lue a se i o a inga mkua le mwhai a ngā e ngā lue. Ia mwhate le tali le teimi te oti ai. O le oti le nā e whina ngalo ai le atua. O le oti e vi i ai o ia. Ma le tu se whaalinga lona mta upo suma le whaalo na whai upo suma le tolu. Wa u whaalongo fo i le leo ma le langi o whape mai. Amu ia. O e oti. E oti o i le ali. Awa o ala tau ngā luenga. Lo ringo le tangata ngā lue. O ala tau ngā luenga ti ngā. O ala tau ngā luenga ti ngā foi. E muli mai ia i la tau. Wow. Wala matua mata utia o nā whai upu. Tau mea i tātou. A whai na whai upu ia. Wa upu ia o lea e tusia tu tonu o le tusipa ia le tusia whaalinga. A lai whai i e kālesia. O e kālesia sā ui i pupua ngā ma mea whainga tā. Salo le upu lea o lea e whaatatau a ngai i tangata e pe o polikapo. Polikapo. Na halu e whina wina le mata upu i le paseka. A wasuia i le eseta. E tangata i Roma e maise o le kālesia sa iei le nawa i taimi. A o whaingoina o le Katoliko. Amen. Katoliko Roma. Halu e whinau i ai i le apostolo ai e po le tangata nei po le epikopo o Semurana. Ai te lole mea na tupu ai i le toa leo le tala le lei o Polikapo. Na susunu e tangata i le whaatoanga. Tangata Roma. Awina sao mai ai Roma. Ia tangata la tu te pueina. Ia le tangata neo Polikapo. Ina i susunu ai sa. E le fefe tautala i le mesao. E le fefe tautala i le mea e te tau ona iai. Ma le whaatu mawina, ma le wha mamaina, ma le wha le leia atili. Mini whaatu mawina. Le mama o onga sa tuina mai e lau apostolo. Tātou te tausia. Ese la le tau o tele. Ona winga, o upu ia le tusi al whalinga. O lo whai i tangata e ngā lulue. Tangata e tū mau le ngā luenga le tua. E oti ma le tili. Amen. Amen. Oti ma le tili. Pe o Paulo lena uta ua Nero. Tipi a Nero le ua o Paulo. Pena hui pe telu msalo e le mamao ale e se senga o tausanga tutupu ai se vai meo leono fitu o no valu na whapenao na tangata valeina ai pena ia nei au auna tāua le atua. Aisea ona wa tui na atu whaatau langa o lātou soifua mo le fina ngalo le atua. O le oti e vi i ai le atua. Rai le whai upo e lua se fulu na e mai e fwoi se au onga tau mo tātou, le mea tau o le a enga lue mo le atua. O tau uso whai au pēr whai o whaafonga mai. Au le whaatusa ina fua oe i le isi, i le mea lisi whai au lai whai. Au le whaatusa sanga fua o mea lai whai anga i lisi whai au. Au le whaatusa, au le fosia e fua le mea nai te ma whai e le mea o lai ma whai e lisi whai au. Ola fia o ia ma au na fia i le mea pela i titi po le alawa le toi ngā mea na wa matu le atua ia toi. Au e te fisili fua pe te tau mate mateina pe whaatustusaina fua lau au nanga. Ele au nanga a le isi whai au po lisi tangata. E winga nā o le vaenga lea le whai upo lusi fulu. Amen. Mai ufale upe telu ona vai atu lea o ia i le soo walo whaina o Yesu. O loo mulmuli mai o ia foi lea na whaalangolango le fatufata o Yesu. Ina o whaili tali suanga lea na whai atu foi leli ie o ai ea e whaalateina oe. Ia o nai whaamatala mai ngā ia Ioane le soo peli. Lea ua vai atu pe telu.
ia o lai pi folinga mai, o lai pi tau la mai Ioane le la savalivalinga le fai mai Iesu. Lau fai atu Iesu a Petelu, mul mai o se tātel noa. Ei maua e si umata o Petelu. O lai pi tau muli mai foi mai Ioane. Fesili atu loa ia Petelu ia Iesu. Iesu, fai upo lusu male, lusu maltas. Mai oi loa atu o ia, e Petelu, oi loa atu e Petelu Ioane. Ono fai mai e le o ia ia Iesu. Lelie, e pe fa pe fe e o ia nei. Lalo wingon sile Petelu. Ko au manga fa matala atu Iesu, to inga oti ai. Ia Petelu. Ale ofisili Petelu ia Iesu. Po le ha pe fa pe nga fo le o kia. Ale li le kau muri mai. Oi, o Ioane. Le winga nga le ofisili Petelu. Pe fa pe fe o ia nei. Ise si fesili. Ise si wingon fesili. Ala me la tupu le li le. E tu sai malemele ta o le oti le wala le umun ta o tu Iesu to nga oti ai Petelu. E le oti le lei. Ala o fai le. A fa fe ia Ioane. Ala ko nga hoki fa fe me ia fa ia Ioane. Amen. Mai loa il tali Iesu le fai upo lusu ma le lua. U fetale ia tu Iesu ia te ia. Falongo. Fa sa onga Iesu o le me fo le u kau se mai ele. Le ma fo o Petelu. Mai a fai o te loto ina ia tu mau pea o ia se ia o sau. Pe se ale na mea ia toe. Mai Iesu ia Petelu pida. A fai o te loto o te toia fio mai, pe a fai o la awalu lo tama, o te toia fio mai, la vai o la Ioane. O le ala lau fe au iai. What's your business? Awa te veseli fua i le mea o lai fai e lista ngata. O kau iei fo se loko vale o pida wala i lo o Ioane. O se tangata e matua i close lava ia Iesu. E nofo le fata o Iesu. John was a beloved disciple to Jesus. So probably Peter was wondering, what's the outcome? What's the end of this guy here? Le wa fa mai oki fo fa pe nga pe o le melenga e o tia Iesu. No fa sa tau o fa pe nga fo ya e fa fele dile. Mai Iesu a u loto ai o la Ioane le o ti se o ngo to e fio mai. O le ala lau fe au ia. O le o te tala no atu ia toi. O le ale na ia te oe. Pida, se ale na mea ia te oe. Ina ia e muli mai oe ia tau. Fai o toile upo Iesu. A oe pida. Just keep following me. Fa penga vo se lu i tau mo tatou. Lau whainga luenga. Keep following Jesus and do your normal thing. Just be natural. Fai le mea wa avatu ele tua ia tu e awe ki fisiri fua i le stangata. O le fa tustu seina fua pe te vava ai fa sepa fua i le ngā luenga le si uso au auna. Pray for him. Maybe we can learn from one another, from each other, but don't compare. O le fa tustu seina. A tātou ministry aisa o mea lofa. Ese umalava mai le tua e ese. Lona whao ngā ina, o mea le atua. Ai ese le tufa ina i tangata o lea mea lofa, ma lea mea lofa e whao ngā. E ke i unika ia o ia i lau mea lofa. Ka wha person, kala i kiki se o ngai mea lofa. Ke loa, e sili atu le to tele o tangata e whao la ina mo le malo le atua i tamai mea lofa. Tami mea ngai te manatu e la ititi. Nei lo o me tele lai lista ngata ele uloa whao ngā e toi maua mai eise multiplication o le malo le tua. Tasi alta ale ni na avelisi e li ai nofo mwhatustusa. Le aima se mea na whao popo i le malo le tua. Aisa, ele inga lue. Le fi inga lue. Ai aisi au li inga lima ma le lua. Na o ngā lulue. They work for the multiplication. Sa ngā lulue ina ia whaateleina. So that they will earn more. Whaateleina ai le malo le tua.
Na la men tupu le li le antasi la na ta le ni le fi au nai ma fi fa yel fi ngalo le tua. Na fao ai ave le tangata le na lima. Ma Yesu fao ese. Take it away from him and give it to the one that had 5. Ai malala ukama lea na fa Yesu le au na lea ngai ma le fa maoni. Unfaithful servants. Ulu fafo tui e le meolo i ele te whaitangi we ma le lili wau nifu. Cast you, I want to call my servants and bound you and cast you, to bind you up and cast you into the lake of fire, where the gnashing of teeth. Na, le unga ngal tangata e le whamaoni e whai le ngā ruenga le tua. Se tala atu le tātou leina, le ova i atua, to e sfulman whāta atu minute, le tala atu fo le tātou leina, e te walau mai ai, whaso solo to e pēle, tātou mta upu o lea o le a tātou sauni e laa ngā i le amatanga o le tusi a ngā luenga, o i nā nai wha umai aso e whase fulu o Yesu. Ia whatalofa atu le tātou walau, talofa. Talofa poni. Talofa lawa, Tonina. Ia. Halole. So i fui ati o tina, lo fo le lango. Malo fo fa malo si le por kalame mana ia le tula le afiasi. Ia la vale tu ai sel mana ia fo le pa matala tala ino le afionga le tu. Ia ole sinia mana ia te o mana malama le fa upu ia ole selauli masfulu. Ele fai mera na fa masala ia. Selauli matolu. Ele selauli matolu e selemana ia. Fa sai tele lava mo nei fa manuanga tu fa mai. Ele ai mai se lava mo uia. E ai mai se foi ia me alo fa ba tu fai na mai wai moni ese fai se au. E ai mai se foi ia ba mo ia le e ta ina e ta e to fulawa tanga tsaia malana nga luenga o tu sto fai na mai ele atua au o na ma nga lue ai awa e se ale ta yo la ma moe e se foi ma moe ia ta foi na ta ma moe como mai ma moe pa ai me ai e kapenga si leo ma moe ya la ai fa kai ti la mo le ta upu ni ele tua ta ia jo tinala ngolo mai te lai foi vas fo Tonina. Ja, so i fuia, mo le teimi, aso fua. Talofa atu le tātou lau, talofa. Talofa la sunga whawhenga. Talofa lau, oile sau noa. O tu le epa. Talofa tui. Ia, maro la manem taupu. Ina e tāua le i la tāua numela. Ele na e tāua le fast food. Ele numela tāua na e lahi tonu le fast food. Mana ia. Numela valu, numela Yesu. Ole amtanga, ia, numero le amtanga fo. Ia, kusa ole, whamaile uinga ole numero vadu. Mai. It points to resurrection or a new beginning. Yeah, that's right. Mai la, wa matwhawhawha i tangata to vadu na saumalelo. Yeah, noa malai. Yeah, they started a new beginning. Yes. Eu fui ele fast food, uma teoria ele lima vadu fast food. Yeah. No le vadu na la fito no fast food na le ta o tele il fast food o le na fa fast foi Yesu mo fast food was no. Ja, fa nga vol numero 5 atule. Okkal ma le vol numero 5, wal numero 5, numero le lofa tu no le tua. E lima manu ana tafe mai e toto Yesu lungo sa teuro o le failonga le na o le grace o le lofa tu no. O na lima lua ia o na vai ia o na ao ia malona itu nga lima ile o vaenga o lona tino na tafe mai ele wa vaena tutu I fatasi selmana ia ole taore ese professor in numbers is Raphael Ivan Penn, he discovered that every name of Jesus mentioned in the Bible from a adds up to 8 or multiples of 8 yes yeah so eu foi ele ia petele malen fa na isso from fa vadu na mente no mal tuspa ia ele taore no mal vadu no fit ia numero fito numero le tua. Yeah. It's a perfect number. Yeah. The perfection of God. Yeah, the perfection. Numero sultolo numero tia Apollo. Yeah. Na. Aftai. Numero ono numero tangata. Yeah. Aftai la watu lepa. Mana ia so san meni fiafi. Aftai foi molo sao.
E tātou te whara I lewa yaso. E o lelei. Whawhtai longa mai. Whase fo te lepa. Whase fo. Talofa lisi tātou lau. Talofa. Talofa. Talofa lava. Kalofa. Io. Sua. Ia, talofa lava. Ia, oile sau no mai. Io kamore au. Oi, talofa le au. Ia pise ma mau se mea ngai eko mai lau sau no mai. Makaukia le ngā makalol po kalame kapera o ke fungi o whanong lo. Ia. Leo so swangi. Me ai whale nganga fo o mawangi e fiafi I lau. Aftai. Ufa mai fonki. Aftai. Ia, ngā o kau fsiri aku I le nganga fsiri mai a kongi ngai le whaui nganga marakasi makoru. Ia. Ia, ngā o mamla malau wha mamla manga mai a kongi ngā. Tuku fingi ki a kongo ngā uka le lapi kongo. Ia. Ke leo le sosia oro e kala mai lea songa fua ma lea songa fua wā ma kongi au whalongolongo. Tailau. Ia. Ai, e mwhaingo, e ina meo ke fia fisiria koi, pungi pe kangango fisiria. Ia, sauno. O se mea sa ufalongo I se kasi o au onga. Ia. Ai riro fisiria kupe. Kere ka uole swafo re au onga. Sa ufalongo longo ai ranga, mai ranga sa unga whapea. Kusa pe kere papikiso. Ai Samoa ki sawa re ranga. Nga o ngofo le mo mafofo. Wa ufai mai re whakawa kere re meo papikiso. Ngo fale mo ma fo ngo ke wa lo ku se yo fsiri ko ya ke o iso ngalo onki ta wale baptiso a le papatsonga ele o le fa o le tanga le o le tali sa o alna o le papatsonga ese mai ai le salvation il fa o le tanga lo winga ele va pe a papatiso ngai te sa o le tali se si tu ele va pe a papatiso ona e mawaile o le wha o le tanga po ua e maua ke wiso ma pasawina lo nganga e ese ale ta ua o le afo I o le filfilinga I al tangata mo le wha o le tanga e ese le filfilinga e muli mai le taimi ua e umana maua le wha o le tanga e ta ua tele I le papatsonga le vai o le reunion po le whatasia po le union e whatasia I le o le tangata I to tonu o le ainga o le atua. Ai mai se o le ata o le papasonga, o le ata o le Samoa. E mateulia le stanga te Samoa, foi lea e mua whatuatua e le Samoa. Por sa oenga o le whaapunga. E te taua o na Samoa, mua o le ata o le Samoa, o le mea mua ngai tau na Samoa le tangata I le mea ua whaalongo iai. Whaalongo lo le upo le tua. Ia, whatoa whatuatua lo le inama. Ma ia maua le wha o le tanga e ala le afo le upo le tua. Ai le whapea le tau le papatsonga le mea tau te le wa le mea e te tau ona whaia le tangata fo lea ua mauti noa o Samoa a totoa. Mai I ananga sala. Papatsonga Ioane Baptiso. Ale au. Kai kere a fonki wa le la o ma e on kasiara al po kisonga mal Samoa. Ia, wa le winga le na al papsonga le Samoa, ia o le Samoa. Ai awangi tu fa sia o onga I lua o papsonga ma le faulutanga, ma le salvation. Langa fai isi na no numi le titi e mo al faulutanga ia. Ia, le na. Siria kwama o ia o fungi mai kaupe o mana ia le fisili wa ia ngai manga ia le fisili sa ia o ro wa kan kong e mongi ia o ia o le kakalo a siu ngai kama koinga alo fungi de kwa ia sanga fa o lo inga pelo fonga ia o inga lo fonga I de au wa lo kiriva minga o fionga pa ia de kwa wa ngale ngira pokala o kele me o kamala mai me dido sa nganga wa fa be yo pekeru de oide ya api o lo fa makala mai wa mala mai fa kai kele lo suma fa tai voi teria você o nanga e lo mota mai se o uso ai ta tu foi le vai eso yo ya kali foi ainga ya lo fa de kinga ainga ma fa pui ma le
te tele atu elu so la Fo Yesu amen. ka bless fa se fo talo fo lista tu la talo fa ya malboni ya audio como malo si ko so ko ra ya mai mo malta tu po clame ne fiafi ok será por sim ya 100% da ok maka mo fizo ol me ka wa era u para ngo ki ole o mai nga le ole e wala ko nga fi mai su la ya ya mole kungi ora nga ya mo ka ya e mai ngo me la ya mo ya e ho so lo su ko fo mai su ya la wori o ko fo ya la ko ran ko nga le o ko ka le penga mo ko fo ya do penga yo Yesu fe ko so para ko me nga ya mai ko ya wa o ide ko fa malo si fast fu wa so ye ngai tu nga luenga ia Yesu ngai yong so lo si fi Yesu la lua ko kia le ko fa malo si ye nga so ai o nga la ta o mele la tu o le kalesia la fa la mata ya me se vole malo ni le ka pe ke lu pe lo fa malo manga mai de ile mbele nga fa pe ke lo so ke fa sera o la de ko polisi ri le viro ko le wa ta ngi foi ta mo to o le me to luanga o ka kilo ase se pale le ya yong ele fa murmuria ya Yesu yo bare ko o la nga le ka ke o la ke ya fa kuskusa le que vai o polisi no lo fa se ko yo se va ser nga ma pa ya ma e fa so ni ya dai check ta ko foi le vai so lo foi le vai so por así ka ko fa ngo la foi le vai ya nga a sorpente ko so le la so atu e o ngalo e uma le stuffing il vaso le fast food waso fast food waso le nga fa tau lo le o sia so se fulu ia taulo ile aso valu o uni ia ole aso na al pentecoso le sa le aso fio i foi le ngang pai o e ka ko foi a o ka ko inglês que ka ko para o ia lo fatu para o ia se foi ia fa talo felicitatu la talo fa pasta talo fa ile sa no mai Pati. Malola vai foi lo ia, malola vai foi lo. Talo fa pati. Ia, ni fiela foi fa lo ko kalame. Aftai. Wa aula foi lo fa so el melo el maliu. Ia. Le ba ngai ni lo quite very interesting lo fa lo pongi melo le loki. Ia. O TV ai le tua. Ia, o le leva ko maliu se makoki ya. Okay. Ya, ele ka wale ka le si o mako ia. Ya. Ba makas se fudu. Ya. Ai umale le saunino o afarkas. Okay. Lu mo laf. Oi. Ya. Ko mo laf. Se fudu. Ko mo laf kula. O la fa ngolongo la ia sauni ya le saunga fo ia le. Te wa vele o ki mesa ile yanga. O la wa fa ngolongo nga ia te wa vele te wa vele mali o se mako ki nga se mako sai le sa ile yanga ngole kalisia. Okay. Ila fa long ko anga ia ya. Ya. Okay. Ia la ngai le fa yang ka fi nga o fa ia le tu mo fa o. Le ba ku ala usunga fo fa ngai. Okay. Ele io o fo ila ia se saunga fa te ia pila mele. Ya. Me pongo ala le o ke fi silia ko ia al manga. O le maka ngaufilia. O ngala ua ngalo ke au le kusile sa au pingo ko ko fia le la fa longo le kusile sa ka ua mai. Okay. E wi le maliu. Ia le maliu. O le falinga sulfa vai po suto. Amu ia e oti. Le sulfa le amu ia ia le kusile nga mo kwa. Okay. E o ke vi ia ile li. O ia na, tu si le tau whangai na le yoane lusu maltasi, whai upo e lusu maltasi? Ia. Ele ia ise
e foi nga ka fai aku ele i o iai se kakala inga i le foi pu a ia ai pe la vole sa nga fo ia le te pe wa le maliu se ma ko ki nga le uso ia nga okay a o se ma ko ki nga o nga lua ko ko le kalesia ala fai ko inga lue o lang kaukua nga maliu ko le kalesia la kaukua fo i maka vela i kongo le kalesia ele i pa ila i ele e ang ya e alo sa lo ka hoku ni ilang o malo aftai malo lon sa e tele lo fo me sa ele fina ngalo fo le ona ia ai o ta wo ho ia o le maliu si o tu ai mo wa se nga fa o le ina ma mo malo le tu e kumala le ngala fa makala o le manga ia le nga e au mai ia o le o ke vi i ai le tua lo vi ingor ka ngaka okay ia a wai muli au nga luenga le okay mana ia o kala ke le la pingo fa ya ele i o le manga ia wa so se sa o le so se mea ki fia lo si oki ka ki fia malongo po wa ni moli mau yes le yo si foi au e wa kele mali wa ki fa longo wai fa mai nga kia me nga o me le le ka ke mai fa ali nga kia me le nga very disrespect ele o me fa wano nga ko nga nga mai ko me ki apolo ela o ko fa ali ko la ko le fi ma fi pai ngala malo lo pa alo ma ya lo fa lo sa nga la lo sunga te ngai o manga yo le mol maule o mau aku au wa ngalo ya us o le mea le o e muli au ngalo nga sa le ale ia oki ia e oki ai vi ia ile tua ai awa ki oki e vi ia ko a inga vi ai oi vai na o le tusinga ia o le Ioane lusu maltasi ia o le fai unga lava o le fai upo suma le iwa na ia upuna ela e vi ia ile tua ile otio ia vi ia ile tua ile otio petel e fa tela ngoma ta tem e lo fatu te fela foi le vai aso ia va tai ia o te lo o mal ta tem fa malu e to te le ale malu le tulu le tem fai mai lungo ta to lenga ia o te lo o mai al ta tem ai mo le tem ia la ta to fai usi te talo fa te le lo ma tu tua ma tu te vi ia lava oil nei fiafi ona lau lava upu o lau upu e ma tu te ola ma manui ai o lau upu o le mana iola o le mana fa le nganga i mwhai ona ma tu manui ai ma o ma tu ma o ona ma o le ma tu le to e fe momo wa iai pe a ma tu whaunga ina o onga ma tango fie i lau upu talo i wha manuia i au tangata mai se lawa i la tu na ma futa mai nei por le ma tu por kalame e lau whaamnianga ma lau whaunga e so swani foi sio ma tu tunu Samoa ia e leo langa soi fo fa le nganga mai se foi ia whaamnuia so se meo i ese Samoa whaamnuia lo nganga ia Samoa uma mai se foi sio ma tu malo ma tai i Samoa ma whainga malo whaamnuia ma lepo whaamnuia le au nanga le radio Samoa ia mai se lau foi lau whainga luenga i vi ia lava oilo ma tu tua ono Yesu ma tu te talo o mātou walau atuai. Amen. Ia, sa mōr tātou Paul Klamena, sa tātou whai e wha wawe tala tu tātou leina le vaso lea. Ia, lawan tātou fisili o le tātou mta upu, tātou talanoa le vaso lea. Ia, i le tā ua o le mta upu mua. Whai la o e o stangata e mulmuli tātou Paul Klame, whai tau le mta upu mua o le tuse ngā luenga. E le amteina ia o le kalesia mai se le nganga pa ia i lona fio mai. Ia mo nei taimi le atu le ngang whafte tele lava i e na walau mai. Ia ai tātou tue whilo ai fo i lewa yaso o la auto o na nei poni fonati wha soi fo ia mo le nei taimi. God bless.